Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinte zedisk indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akuyi-PSL hlala nami nje ngikuzele nazo. Bafowethu ngiphetheke nje la udaba kulithinta uStanley Nwabali ugoalkeeper ke walapha eNigeria okade ke vimba lapha kwiChippa United oseyi-free agent njengamanje. Kunendaba ke lababukele ivelayo indaba ke iqhamuka kuma source aseNigeria enye ke ama source ke aseNigeria enkulu ubsnsport.com. So laba veza ukuthi ke iKaizer Chiefs yase South Africa ikhipheke lapha ioffer for yena ke uStanley Nwabali. Baveza ukuthi ke bekunengxoxo ebezikhona between iKaizer Chiefs nayo ke lapha iagent yakhe yena kuNwabali naye ke uNwabali. Bathi ke bekuzingxoxo ebeyithinta ke lapha imholo neminye ke nje imigomo nembandela mayelana necontract yakhe yena ke uNwabali. Bathi ke iChiefs yabe ke sikhipha ke lapha ioffer for yena kuNwabali kodwa ke basalindile ukuthi ke yena kuNwabali neagent yakhe bephendule. Lezi indaba ke mbukeli ivela khona ke lapha eNigeria baveza khona ukuthi ke impela amakhosi ayimisele ukuthi ke mthole yena ke lo goalkeeper waseNigeria. Asazi ke noma ke iKaizer Chiefs izokhona ukuthi ke imthole yena kuNwabali noma ngeke bekhone yena ke uNwabali ulena ke ekhaya eNigeria ama source aveza kanjalo. And maningi ke amathima kade ke mfuna yena ke uStanley Nwabali even ke lapha eSaudi Arabia kwavela ukuthi ke kunamaqembu akhona emisele ngokuthi ke msayine even namaqembu walapha eNorth Africa. Kodwa uyazi ke mina mbukeli ngikhona for wena ngiyobuya ke nama updates ngitshela ukuthi ikhiphani kodwa ke na kuNwabali engaba usizo kumakhosi ngenxa ukuthi ke une experience sinokumbona kuvimbela lona ke lapha iqembu ongithi ke icountry yakubo yona ke lapha eNigeria useyisize kakhulu and ke cabanga ukuthi ke engaba ugoalkeeper right for na kamakhosi ungangitshela ukuthi ke wena ucabangani. Yizo ke lezi ade ngiphathele zona ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.